Beshung tje ke ditaba tša lelemela sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park Studio 10 Johannesburg. Dihlago tša tšona ke tšeo. And then the next moment, this person, they killed him. And from the scene, they called Brigadier Makwanasi. Khomišene ya Matlanga e tšwela pele go kwa diphišamare ka lefapeng la sepetepete la Ekurhuleni goba EMPD. Leloko la Palamente la mokgatlo wa Mkhondo wesizwe Tutuzile Zuma Zambutla yo a latofatšago ka tlase ga molawana wa botšhošetši o re ga a ipone molato ditatofatšong tša go hlohleletša dikgaruru. We don't think that according to the roadmap and according to what we are seeing on the ground, they might not be able to go accordingly. ANC ka Northwest ga ena tshepo yeo e tletšego gore di-conference tše pedi tša dilete di tla swarwa mo kgweding yeo e tlago go ya le ka dithulaganyo. Every game we have to be focused and concentrated and trying to win that game, and it will not be different for this game. Mohlahli wa Bafana Bafana Hugo Bruce o re jwang kapa jwang ba swanetše go fenya papadi ya ka mokibjalo ya boditšhabatšhaba ya Segwera kgahlanong le Zambia ka Gqeberha Eastern Cape. Bešung madume ke yao ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla lehono Kgaetšedi Mpho Teme. Khomišene ya Matlanga e kwele gore bahlankedi ba lekala la taolo ya sepetepete ka Ekurhuleni goba EMPD go latofatšwa ge ba kgona go dira melato go balalo ya dipolao gomme ba itereke ba sepetša lesolo la bona la semolao. Seo ka ge hlogophethiši yeo a rotšego mošomo ka lekaleng la EMPD Rivo Spies a tšwela pele go fa bohlatse bjo bo utollago go itlhokomološa molao ka lekaleng la sephodisa sa sepetepete ka Ekurhuleni e le go lekala leo ka ditatofatšo leloko la segongwana sa bosenyi Vusimuzi Cat Matlala a e khotšego ka segwera sa lona. Bošaedi bo bo diregile go lekaleng la sephodisa ka Ekurhuleni bo ntšhitšwe nyanyeng ke motlatša molaodi wa sephodisa yo a rotšego mošomo Rivo Spies yo a bontšhitšego ditiragalo tše mmalwa tša bošaedi ka lekaleng la sephodisa. Se se akaretša tiragalo ya ngwaga wa 2022 mo sehlopha seo se akaretšago bahlankedi ka sephodiseng gammogo le badudi ba go bolelwago ba ileng ba tlanša le go bolaya motho ka Brakpan. What was alleged is that they tortured this person on the scene where they used a method called tubing, which is a piece of rubber that you pulled over a person's face and you suffocate the person. So they tubed this person, and at a stage the actual the person who he has actually turned state witness. He submitted a 204 application and statement as well. Spies o bolela gore tlhatsi ya tiragalo yeo e tlhaloša gore molaodi wa maphodisa wa Motšwaoswere Brigadier Julius Mkhwanazi o thušitše go timeletša bohlatse bja molato wo ga bjale o nyakišišwago. Then the next moment, this person, they killed him. And from the scene, they called Brigadier Makwanasi after it took place now. And Brigadier Makwanasi arrived on the scene in a white Golf. And he then proceeded to direct them how to clean the scene. And they placed the body of the victim on this civilian person's bakkie. And they instructed him to go dump the body, which he then duly did. Le ge o le bjalo molato wongwe ke molato wa ye mengwe yeo Spies a bolela gore ga e fiwe šedi le gore ga go yo ileng a pharwa ka ditatofatšo. Spies o tlhaloša gore maiteko a go tlhohla Mkhwanazi mabapi le taolompe o feleleditše ka matšhošetši. I'm suddenly approached by a person from the State Security Agency, and he is stating to me that they, a State Security Agency, have picked up that there are death threats being made against me, where this Brigadier Mkhwanazi and other officers was discussing in Katlehong area, they were discussing to rent or hire Inkabis, which is a hitman from the KZN area. Ditheletšo di tšwela pele.
Komiti ya Palamente yeo e nyakišago ditatofatšo tšeo di dirilwego ke mokhomišenara wa maphodisa ka KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi e kgopetše go katološetša nako go mospikara wa Palamente Thoko Didiza. Ge go be go thalwa pego lehono, komiti hlalošitše mabaka a gore ke ka lebaka la eng ba rata go okeletša nako go ruma mošomo wa yona. Go se rate go potlakiša nako ya go kgata tema ga setšhaba le go oketša lenaneo la maina a maswa a dihlatse ke ona mabaka a mabedi ao komiti e dumelago gore ka ona letšatši la 28 e ka sebela maleba go ka fetša mošomo wo. Maloko a Palamente a tlhwele a swere kopano ka mokgwa wa marangrang a thekenoloji go sekaseka lenaneo la dihlatse, tshekatsheko ya dipego tšeo di ngwadilego ga mmogo le wa etela lefelo la tshokololo ya bagolegwa la Kgoši Mampuru ka Pretoria, fao komiti tla go gadika Vosimosi Cat Matlala ka dipotšišo yo go dumelago e le konokono ditatofatšong tšeo di utollotšego ke Mkhwanazi. Sehlopha sa tšhireletšo sa Palamente se šetše se romile ketelo lefelong le. The findings on our end suggest that they do have adequate facility that they can host up to 400 people. It is dividable. If you want to make it smaller, we can do that. Leloko la sehlopha sa tšhireletšo sa Palamente Ruzane Mphilo o re sehlopha se ja diwela ka ga maemo a lefelong leo. Go sa letetše gore komiti e rume matšatši kgwedi a go gadika dihlatse go balwa Paul Osulilven, Brown Mokgotsi le maloko a sephodisa sa Afrika Borwa. This report is a basis upon which the extension is sought. In the last meeting, the members have said, when you write a letter of extension, requesting extension to the Speaker, it must be accompanied by a brief report of what the committee has done, and therefore the request for extension is justified. Tlhogo phetiši ya lekala la botšhotšhisi bja bosetšhaba mo advocata Shamila Batohi le mohlankedi mogolo yo a šetšanego le merero ya bašomi kantorong ya tona ya maphodisa Cedric Nkabinde ba tla tšwelela pele ga komiti bekeng ye. Bao go latofatšago e le bahlahloletši ba dikgaruru bao ba bilego karolo ya dihlopha tša dikgokagano tšeo di bego di hlahloletša dikgaruru phatlalatša nakong ya dikhuduego tša ka Julae ngwageng wa 2021 ba bile le segwera le dinaga tša boditšhabatšhaba bjalo ka ya Cuba. Kgorotshekokgolo ya Durban e kwele bohlatse go tšwa go hlatse ya mathomo ya mmušo yo e le go hlogo phetiši ya lekala la Hawks Majoro General Copal Govender yo e abego e le morulaganyi wa bosetšhaba dinyakišišong tša dikhuduego tšeo. Govender o fane ka bohlatse tshekong ya leloko la Palamente la Umkhonto Wesizwe Duduzile Zuma Zambutla yo a latofatšago ka tlase ga molawana wa botšhošetši. Re tšwela pele ka tša gore moetapele wa mokgatlo wa kganetšo ka Zimbabwe Job Zikhala o tla boela gape pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Pretoria ka Labone o hlwele a tšweletše fao le molatofatšwa mmogo naye Alexandra Thema bona ba golegilwe bekeng ya go feta morago ga go hwetšwa ka dithutupi ka sefatanageng sa bona. Ba ile ba bontšha ge dithutupi tšeo e be se tša bona. Zikhala ga se nka emiša phatlalatša go sola mopresidente wa naga ya Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Radipolotiki yo wa ka Zimbabwe Job Zikhala o ile a hlabelwa legoa nakong ya ge a tšwelela la mathomo pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Pretoria. Phapuši ya bolesometshela ya tsheko e be e tletše ka badudi ba naga ya Zimbabwe bao ba bego ba tlile go hlatsela tshepedišo yeo ba taolo ba rata gape go kgonthišiša seemo sa tumelelo ya go ba ga gagwe ka mononageng. Yena o gatelela gore ga ana molato go le bjalo lekala la botšhotšhisi bja bosetšhaba wa NPA le beile seemo leihlo la ntšhošo. Gomme go yona tabeng yeo re beile potšišo ya rena ya letšatši go dikgokagano tša leago mo re rilego. Moetapele wa mokgatlo wa kganetšo ka Zimbabwe Job Zikhala le mogononelwa mmogo naye ba golegilwe bekeng ya go fetwa ka mononageng morago go hwetša ba swere dithutupi le ge bona ba re dithutupi tšeo ga se tša bona. Gomme ra botša gore na se ra goreng ka polokego ya maAfrika Borwa.
tlekaleng la Facebook hatumishe Alfred o re naga ya rena ya aparetswe ke leru le leso ka lebaka la boetapele bja rena ka moo o bona go batswantle ba itaola ka naga ya rena go feta rena badudi ba naga ye. Sebisha Mamba yena o re se ke taetso ya gore naga ya rena e fetogile papadi, badudi ba dinaga di shele ba e gapa ba e gorosha ba itirela ka rati. Ge le letlakaleng la X Shoki Magapa yena o re di a swabisha tše le gona re tseba lehodu le swara ka morwalo go latolwa ke ka mabaka a mafena. Evelyn Lebepe yena kwa mafelelo o re badudi ba dinaga tša kantle ba itaola ka mononageng dithutupi tše ke tša bona ka nnete ba boletše gore ge le Afrika Borwa ba tloe go hlofatša ka mahlo re a bona re le badudi. Ka nnete ke mašošong jalo se ipontšha gabotse gore re le badudi ba naga ya gešo ya Afrika Borwa se ra šireletšega le gona go bolokega gobane ge le badudi ba dinaga di šele nnete ke gore ba e gapa ba e kgoroša ka naga rena ya Afrika Borwa. Bjalo ka badudi ba Afrika Borwa re tloga re se ra bolokega le gatee ka badudi ba dinaga di šele bao ba ikgapago ba ikgoroša ka mono nageng. Ke ikhumana ke sa bolokega bjalo ka mo Afrika Borwa ka mo gare ga naga e ka lebaka la bafaladi bao ileng gore ba tsena ba itswa ka jwalo ka rati ba swere dibolai ba swere dibetša ba swere di-drugs. Rona re le badudi ba naga ena re kotsing because ke population ya ko godimo ya batho ba leng very untraceable once they committed crime. Mo kgweding ya Dibatsela lefatshe ka moka le tla be le tsepareditše matlho go Afrika Borwa gomme SABC e tla go tlišetša ditiragalo tšeo ka moka thui bjalo ka mongae wa kgašo ya kopano kgothe ya G20. Theeletša ditiragalo tše diteišeneng tša seyalemoya tša SABC tše 18. Gomme o be leitlho le go dikanale tša telebišene tša SABC, SABC Lehae, SABC 1, 2 le 3. Etela dikgokaganyo tša leago le kanale ya G20 pop-up. G20 South Africa 2025 re go tlišetša yona gae. Re sa le amogela karolo ya mathomo ya ditaba tša sepedi. Tona ya nakwana ya sepodisa Professor Firoz Kachalia o re go tla hlongwa leano le leswa la go lwantšhana le dikgaruru tša digongwana ka provinseng ya KwaZulu-Natal le ka Gauteng e le go fao dikgaruru tšeo di ikepetšego gona. Kachalia o kopane le baetapele ba setšhaba ka dikantorong tša JMPD ka Sophia Town morago ga mothuntšho ka Westbury fao go lobilego maphelo a bana ba babedi fao ba bahlano ba gobetšego. O laeditše tlhobaelo ka ga bana bao ba goketšwago go ba e ba go karolo ya digongwana mo le ba swanela ke go ba le dikolong. Kachalia o ile a leba gape ka Ranger Park fao bontši bja batho ba sa tšwago go bolawa. Ka lehlakoreng le lengwe mera wa Johannesburg Tata Morero o re toropo kgolo e hlomile gape komiti ya go lwantšhana le tšhomišo ya diokobatši. I had a presentation on the anti-gang violence strategy that we developed following my visits to the Western Cape with the Department of Justice, because I was accompanied by the Deputy Minister Andries Nel on those meetings. Came back, looked at what needs to be done, have revised our strategy, and I then subsequently indicated that we have a revised strategy. It has a lot of different elements, and the strategy, the government is allocated funding for the implementation of that strategy. We've also agreed that there will be constant stop and search in the area to try and reduce the impact of guns and drugs in the area. So it requires that we all work together. Crime cannot be won by police alone. Communities must be part of it for us to win against gangsterism and drugs. Moahlodu Ephraim Makgoba o kgalemetše ka bogale molatofatša wa pele molatong wa go amana le banna ba seswai bao ba latofatšago ka go hula setetše sa maphodisa sa Malamolele dithunya ka la gore o senyetša kgorotsheko nako. Kgorokgolo ya tsheko ya Polokwane e šutišitše gape molato wo go ya go la Moranang ngwageng o tlago ka lebaka la ge moemedi wa molatofatšwa wa pele Fokisi Mabunda a se a iponagatša kgorotsheko. Pele Mabunda o fedišitše ditirelo tša gagwe le moemedi wa gagwe wa peleng gomme gwa
thola yo moswa. Kgorotsheko e kwele gore moemedi wa gagwe le go Advocate Patrick Matotsi o be ana le molato o mongwe ka kgorotsheko kgolo ya Thohoyandou yeo e ditšego ka Waterval. Bekeng ya go feta Mabunda o kgopetše go šutišwa ka ge a beanya ka moemedi yo moswa ile go Advocate Patrick Matotsi. Kgorotsheko le ka go le bjalo e boditše gore Matotsi a ka se be gona ka ge ana le molato o mongwe ka kgorotsheko kgolo ya Thohoyandou yeo e ditšego ka Waterval tekano ya dibeke tše pedi tšeo di tlago. Mmušo wa province ya Gauteng o re ya go ntšha didirišwa tša yona go thuša batšwasehlabelo ba mollo woo o gagarilego mokhukhu gomme wa feta ka maphelo a batho ba bahlano ka ethwathwa go la Ekurhuleni. Bošegong bja go feta mokhukhu o ile wa swara mollo gomme batho ba bahlano bao ba bego ba le ka gare ga mokhukhu woo ba hlokofala le semetseng. Ba ditirelo tša thušo ya pele ka Ekurhuleni ba ile ba romelwa lefelong leo e fela ka madimabe ge ba fihla moo bao ba bego ba le ka gare ga mokhukhu woo ba be ba šetše ba hlokofetše. Ngwana wa mengwaga e 18 yo a robalago ka mokhukhung wa Gausu ke yena a le noši a phologilego kotsi yeo. Ha ke mašaledi a lefelo leo le bego e le legae la lelapa la batho ba bahlano go ya le ka yo a di bonego ka mahlo. Tiragalo ye e diragetše maabane bošego nakong ya ge baagišane ba be ba bona gabo le leru le lese go tšwa motseng wo. Ba re ba lekile go thuša e fela bao ba sena ditlabelwa tša maleba go thuša bao ba bego ba le ka gare gomme ba re ba kwele batho ba go elela e le ge ba nyaka thušo. Moagišano yeo a bonego tiragalo ye o re o kwele batho ba go elela ebile ba lla e fela sello seo se ile sa homola moragonyana ge kgabo yeo ya mollo e le gare e gola. SABC ke mongae wa kgašo ya G20 SA 2025. Karolo ya mafelelo ya ditaba tša leleme la Sepedi re sa le amogela. ANC ka North West e re ga ena tshepo yeo e tletšego gore diconference tše pedi tša dilete di tla swarwa mo kgoding yeo e tlago go ya le ka dithulaganyo. Nako ya maloko a komiti ya selete sa ngaka modiri molema le sa Dr. Ruth Mompati a fihlile mafelelong pejana mo kgoding ye. Mole a mangwe a fihla mafelelong ka ya Disemere. Selete se sengwe sa Dr. Kenneth Kaunda seo se akaretšago toropo ya Potchefstroom le ya Klerksdorp se be se dutše se laolwa ke maloko a komiti a nakwana tekano ya mengwaga e mebedi gabjale. Seo se direga le ge mokgatlo o tshepišitše gore o tla swara diconference tša dilete pejana le nyaga. Lekoko le le tsamaisang puso mo porofenseng le ipaakanyetsa diconference di le tharo tsa kgaolo. Diconference tsotlhe di tshwanela go tshwara mo dikgweding di le thataro go tloga ga jaana. It looks like branches might want to go back and review some of the roadmaps, including especially Dr. Ruth Mompati and Ngaka Modiri Molema, because we don't think that according to the roadmap and according to what we are seeing on the ground, they might not be able to go accordingly. Le fa go le jalo, Diremelo o rometse tsibuso e matla go makala kgaolo a tla retelang ke go tshwara diconference go ya ka leano le le tlanegisitsweng. Ba le go lekala le le leng teng ga le go thusi thata go ka isa di-branches tsa rona kwa re batlang go ya ko teng go ya ka molaotheo wa ANC. Ra kgona go ba phatlalatsa re be maloko a ka re thusang go renko go botlhokwa gore go nne le maano a tlhomameng a di-conference go tila tsamaiso e sokameng le go diegisiwa. They need to also set a particular date to say that on this particular date there needs to be what is going to happen. Like for instance, when you spoke about a pre-BGM, they must say that all the BGMs must have set by this particular date, and they must have actually make sure that they confirm their membership. Ka fa o jelengwe ANC mo profenseng e solobetse go tshwara kgotla-kakaretso ya profense kgotsa PGC moragonyana kgwedi eno pele ga kgotla-kakaretso ya bosetšhaba kgwedi e tlang. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng. Mohlahli wa Bafana Bafana Hugo Bruce o re jwang kapa jwang ba swanetše ke go fenya papadi ya ka mokibialo ya boditšhabatšhaba ya segwera kgatlhanong le Zambia ka Gqeberha Eastern Cape. Bruce o re go bohlokwa go Bafana go dula ba le maemong a tše kaone tše lesome ka kontinenteng pele ga matengwa a dipapadi tša sebjana sa lefase tša 2026 mathomong a kgwedi ya Disemere. Papadi kgatlhanong le Zambia e tla ralokela ka lepatlelong la Nelson Mandela Bay.
papadi kgatlhanong le Zambia ke karolo ya Bafana ya go itukišeletša tournament ya AFCON ye ke yona papadi e tee yeo e netefaditšwego ke mokgatlo wa SAFA pele ga tournament le ge Bafana ba feta Zambia ka maemo lenaneong la CAF. Mohlahli Hugo Bruce o letetše papadi e maatla. For me, friendly games don't exist. Every game we have to be focused and concentrated and trying to win that game, and it will not be different for this game. I want to win on Saturday. Why I want to win? First of all, it's important for our ranking. So we want to stay certainly in the first 10 and even go to 9 again. And I think the defeat of Lesotho makes us going down to 10 now, sorry. And secondly, we are 1 month before AFCON. Paraluki ka moka ba 23 ba fihlile kampeng gomme ba kgonne go itšidulla le sehlopha le hono. Bruce ga a nyake go fetola dilo tše dintši ka ge tournament ya AFCON e šaletšwe ke nako yeo e ka fetago kgwedi e tee. In preparation for AFCON, and it's not the moment now to do some experiments of I have to focus everything on AFCON. And that's why maybe some players are not there. And that's why also I want to have a good preparation and have a good game again against Zambia. So I said I think the previous press conference that for me 75% of the selection is made for AFCON. Bafana ba itšidulla lepatlelong la Ellis Park ka Johannesburg pele ba leba ka Gqeberha ka Labone. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC Johannesburg. Tša rena di felela mo bošegong bja lehono go latela kakanyo ya maemo a boso gabotse. Mogedi wa SABC2 ke rata go dumeša le go amogela bošegong bo a ke re lebelleng gore di remetšeng ge re lebelela jalo lebelela bagareng ba naga o tla bontšone kgonagalo tša dipula re thoma gona godimo go la Limpopo gona go la North West le gare go Mpumalanga ge re tselela gona le go la Durban go bana le kgonagalo tša dipula ebile go banagala go tla bo gontše go le mogodi dikarolong tše dintšana go la Durban le gona go la Cape Town ge re tswela pele jalo le tšona ge re lebelela jalo le go la go Sasa go banagala go santšane gona le dipula dikarolong tše dintšana go tla bontše gone mogodi a ke re otleleng ka tlhokomele re kganyišeng mabone go tla ba gontše gone mogodi le kgona go letša dipula ka diperesente tše 16 ge re tswela pele le tšona bošegong bo re itemogela gore go santšane go na le kgona go letša dipula re lebelela gona godimo go la Polokwane re lebelela Mahikeng go tsenelela gona go la Mpumalanga le karolong tše dintšanaga go la Durban go na le kgona go letša dipula re lebelela go Sasa dipula tšela di santšane di le gona re lebelela gona go la North West go tsenelela gona go la Bloemfontein ga mmogo le gona go la Durban go na le kgona go letša dipula re lebelela jalo go la go Sasa re lebelela gore di re tshwaretšeng re lebelela gona go province ya Gauteng go Sasa ka baka la dipula tše re itemogelang tšona go tla be go ntše go na le dipula dikarolong tše dintšanaga go tla be go tonya dinakonyana tše itseng epe go tla ruthela Johannesburg tša 22 re lebelela jalo province ya Limpopo go la go Sasa re lebelela gona Mosina dikarolong ka mokatšanaga go la Limpopo go tla be ba itemogetše pula re lebelela gona ga Mašašane ga Sekhukhune ga re lebelela gona o tla be o le motlhaletsi Mamune re lebelela le gona wena o tla be le ga Mashabela go tla be go ntše go na le pula Bakersford ka tše 20 senyane re lebelela go provinceng ya Mpumalanga go Sasa re lebelela Sekhukhune go tla go ruthetše ka tše 30 re lebelela Emalahleni Secunda le gona Kinross go lebelela le gona go tla be go ntše go na le kgonagalo tša dipula ka tše 22 re lebelela jalo go la go Sasa go provinceng ya KwaZulu Natal le gona le kgonagalo tša dipula Ulundi go tla be go ntše go ruthetše ka tše 32 re lebelela le gona Mnambithi ka tše 26 re lebelela go provinceng ya Eastern Cape go la go Sasa le gona go na le kgonagalo tša dipula re lebelela jalo bo Maletswai Mthatha go tla be go ntše go ruthetše ka tše 20 senyane re lebelela go provinceng ya go Sasa go la Western Cape le gona go na le kgonagalo tša maru a tla bantša pipile Beaufort West go tla be go fiša le le ka marung ka tše 34 ge re lebelela gona go Worcester le gona go tla be go ntše go fiša go provinceng ya go Sasa re lebelela go la Northern Cape le gona go na le kgonagalo tša dipula go Kurumane le karolong tše dintšanago Appington go na le gona tla be le ntše le fiša le ka marung ka tše 34 ge re tswela pele jalo le tšona go provinceng ya Freestata go la go Sasa le gona go tla be go ntše go ruthete Sasolburg ba gareng ba naga le gona Bloemfontein ka tše 27 ge re lebelela jalo re tswela pele
pele jwale le tsona go la Northwest go la go sasa re lebella Rustenburg go le gona go tla bo go ntse go na le mesarasarane re lebella dikarolong tse dintsi tša naga gona go la Taung le Vryburg go tla bo go ntse go ruthetše go na le dipula ka tše 27 go tšwa go nna setlogolo sa kganyago ke tsone tše ke le swaretšeng tsona bošego mo ke re ga e be boroko.